Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Arceli iti lallo kagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adaanak iti best friend. Iso ni Lisette. High school iti nagamammo kami. Aging ga nakalpas kami iti panagadalmi, saan kami latta ang nagsinsina. Amamumin ti tunggal maysa. Ket ammuna a broken family kami, taubingak pay idi pinanawan da kami ti amak. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Arceli, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, apay asaan ka man ang nagtagtagari, Arceli? At daman ang problema man niya. Awan. Sige ka, di ka ilibre iti merienda no saan mo nga ibaga kanya. Sapay at datan dito'y kantin. Ni tatang ko Apay, nagawidan. Agsubli-subli ije balay mi. Jak pampansinan. Sobra ka mat. Pakawan namun. Ay na, saan analaka ti mamakawan? No anyaman din nagkurangan na kada kayo, pakawan namun tapno agsublin kada kayo. Nagbiag kami matlatang agkakabsan. Oray awan. Apay, nagsinadan iti babae na. Jak amo. Jak topay kasarsarita. Nambarak ko maamang damag ngay. Ay, sorry ha. Naladawag. Itay ka pa eh. Saan, Matt? Nagkita kayo manan ka ni Reset? Wan. Agmirinda ta pa'y sakbay nga agawid ta. Nabsugak pa'y. Tain libre nakmanan ni Lisette. Kasta ka di? Oh, pangituludakan ka. Ije boarding house mi ah. Jak kayo tagawid ije balay. Ang mga nuad damanin ije ni tatang ko. Apay nagda. Damagang pay laang. Amumat akagurgurak dahil at tao. Arceli. O sige, itulod na kon. Di mo dadaulan tal daw ko. Jak kayat apagtungtungan taday taabanag. Hello? Arceli, ayan mo. Adak, dito'y boarding house ko. Ay, wan gayam. Day off mo gayam ita. Wan, isong aglabaak. Apay nga mawag ka. Umay ka man bait dito'y highway. Taapay. Kawaba, hindi napasamak kanya kita. Apay nga min. Magmagnaki di sangwanan ti bangko. Idi kalaat anatugkol di hil ti sandal ko. Anya? Di nagmatan katawaan Kinagkatawaan taplangarod dito'y bangkon. Umay na kun ituludan iti sandals. Wan, sige taumaya kon. Sa dino aya dita highway ti ayan mo. Ay, tiyak kaya ito ti gumatang iti lalakaon a sandals. Si kanto nga min. Naisam ka nga agaramat iti second hand. Anya nga ita, naibabain ka laka nga rod. Ay, imbaglangan tadda ka. Sige, ta saan ako nga aglaba. Kaduain ka agumatang itinalagda a sandal mo. Ay, sige man nga rod. Oh, apay manan. Sumrun sa manan ti angkit ko. J-spray. Naibos nga rod. Malaparta ka nga rod. Tagumatang tapayan iti agas mo. Agyamanakan ka, Arceli. Taintulod mo manan dito'y balay ni Lisette. Awan anyaman naman no. Agpasyar kami kumapay. Ngam simrumat manan ti asmana. Kagura na ti sobraan na pudot a panawan. Iso nga intulod kun Oh, paginanain nyo pa'y. Wan, Arceli. O sige nga rod manong. Agawid akon. Sige. Apay nga itakala ang asimbang pat. Ijayak boarding house ang nagawid nanang. Sino di agoy uyak? Ni tatang mo. Api nga da dito'y balay day tatao. Arceli, Isukit ajak kaya ti agaw-awid gapukan ko na. kaasi mo't ni tatang mo. Ada sakit na. Kat, apay asaan nga agpatulong iti babae na? Anak, Ay, jak kayatan ti mangan. Napukawan ti ganas ko. Hello, best. Anyangay, naimbagan kan?
Saan pa? Medyo marigatan ak pala ang agangas. Di ka madanagan. Sigurado nga okay ak inton bigat. Agpaimbag ka, ah. Wen, di ka di madanagan kanyak. O, nangan kan? Saan pa'y? Marurudak. Apay manan. Adda manin dito'y balay minitatang ko. Kat, maan-ano ko ma. Ay, amo mata kagurgurak. Saan arumbang aguraam ni tatang mo? Pakawan namon, tapno mabuon ti pamilyayo. Ay na, friend, nagrigat met ngarod nga aramiden day tay bagpagam. Ay na, marigatan akmanan nga umangas. Mala, aginanakan. Tamaturog kantong. Agkita tangarod inton bigat ah. One. Kat, asino nga iti agilibre inton bigat iti merienda. Sige, oray siyak tun ah. O sige, taad-ado ti kwarta mga iti siya. Arcelia, anak ko. Sumrek ka din iti trabahom. One. Itulod ka kuman. Natarimahanan di tricycle tayo. Ada pagplitit. Aglugan na klangan. Arcelia, anak ko. Pakawanin na ko, ma. Pagbababawi akong dagiti nararamid ko iti kalabas. O sige, mapanakon. Agan-anad ka, anak. Talaga saan na ka mapakawan ni Arceli? Bakit? An-ano Sam lakay. Kadagiti amin nga anak ta, isulaag ti kasta. Sa bagay, basol ko matlaan. Tinapatag, nagsublikan kada kami. Amok nga doon dagiti bidot anaramid ko iti biyag ko. Katagyaman tapinakawan nak, bakit? Ken uray dagiti daddo mga anak ta. Ni Araceli laang tinatangken ti puso na. Bayam laeng. Saan arumpeng apilitin? Api nga taasaan na sungsungbatan ni Lisette ti cellphone na. Uray dagiti text ko. Di namat sungsungbatan. Sana ba ni? Ang mga nubisi lang. Awagak pa'y mo minsan. Barang sungbatan nan. Agriring. Hello? Ay, Manong. Ni Araceli daytoy. Ayan ni Lisette. Saan asimrag? Ay, apay nga eh. Intaray mi iji ospital idi rabi. Anya tinapasamakan ko na, Manong. Marigatan ngamin nga umangas. Sa dinong ospital ti ayan na, tainak man bantayan. Saan ang mabalin a bantayan? Anya, Ikararagam lang ang tigayim mo. wan Manong. Ay, kaasim at tigayam ko. Kaya't mo sawan, nagpositibo iti COVID ni Lisette. Kasta ti suspet sa ti pamilya na. Ay, sapay la ko ma, tamalasatan na. Wan nga rod, kaasim at tigayam ko. Wala, di ka nagsangit. Amo ka napatagkan ka tigayam mo. Bakit? Saan man ang asimango anangan ni Arceli? Kasapulan ka di pumanawak, tapno may mangan. Di mo aramidan ti kasta. Agladladingit ita, jeburidak ta. Agsaksakit ka no ngamin, dyan nasingad agayam na. Ha? Bisprin na ngamin dayjay. Ni Lisette, nagpositibo ka no ngamin iti virus. Kasta ka de? Uon lakay. Saan namat nga rod ang mabisita? Tabawal ti bisita kadag iti pasyente iti virus. Lepasaglaang dahito inawag. Tamapan ko kasarita jay anak ta iti seled na. Kumusta ni Lisette? Diyak mo no anya ti kasasaad na, Nanang. Amok analadingit ka. Kaputag saksakit ti gayem mo. Ngam panunutam ko matabaghim. Agsakit ka, no di ka mangan. Nan. O sige, panawan ka pa, ha? Sige, Nanang.
Awag ni Lisette. Um, Hello, friend. Hello. Kumusta ka? Si Kati, kumusta? Saan ka madanagan kanyak? Okay aklaan. Kaslasaan mo't nga okay day ta boses mo. Sige, panagnagakan ka nga okay aklaan ha. I-post ko di TikTok ko. I-like kan i-share mo. Adda ka di? Kunam siguro ang nakapsutak. Ado ti TikTok ko di unag ti ospital. Sige man nga, Rod. I-post mo. Ay, wen gayam. Kumusta ni tatang mo? Di na magmumanan. Kunak tumat ngamin kan ka, pakawanamon. Wento. Ay, sika talaga. Sige, awagan nak tumanin tapno sa anak nga agdandanag. Basta, jay TikTok ko I-like mo to. Wen, i-post mo O sige, bes. Agi na akon. Sige nga, Rod. Bye. Nasayag mo't no nakasarita mong ti best friend mo. Wen, nakaragrag sa titimak na. Nga madlaw nga agsaksakit. Mabayag pa nga ro di ospital An-anusan na Sika babe, agan nanad ka Tapnosan ka nga agsakit. Agyaman nak, babe. Tanda ka na tamang palpalagip kanya. Love na love ka nga min kat. Iswadyak kayat nga dadaka sa mapasamak kang ka. Nanang, kitain nyo dahi ito impose ni Lisette at TikTok na. Nag-TikTok ore aday di ospital? Ingkarigatan na lata, nanang. Ay, talaga day taagay mo. Kaya't nakano nga ipanagnak-anapig sa lata, oray masakit. Oh, nanang, apay dahi tabasket. Papanan nyo? Inak makitsenda. Birthday nga ni tatang mo, inton bigat. Anya? Kuyugan nak ni manang mo. Kan itulod na kami mat ni manong mo, ijatsendaan. Anak, 70 titawan ni tatang yo. Kat sapay ko mata mapakawan mo. Oh, anyang hay babe. Nakasagana ka ka din? Iyam-amukan ka dagiti naganak ko. Medyo agnerbiyosa ka. Si kakit di man. Itapay mo't nga min na birthday ni tatang mo ngayam amunak. Mayat kiti Tapno adda pa yan dagiti kakabsat ko. Kasta ka di? Ang Ay na, Kasla di ka kadi mapaiyak kami. agbabain. Ay, oh my... Ha? Ay, mabiit lang Sungbatak lang na ito awag ko. Hello? Arcele, ni Manong nilisit na ito eh. Ay, Manong, si Kamot Gayam. Kumusta ni Lisette? Awanan tigayim mo. Anya? Idi lang pagbangon nga inawagan da kami ti ospital. Komplikasyon ka no di sakit na. Kadinan na lasatan. Saan? Saan napod na dayta? Saan? Agsangsangit ka no ni Arcele. Uy, lakay. Iso adi na kaya ti makisango. Natay ka nun jagahim na. Aniya, Ay, uray siya kat malading itan mat. Amok nga min jagayom na. Kanayon idi dito'y balay. inakasarita ti anak ta. Arcele, anak. Awanan ti gayam ko. Amo ka napatagkan ka ti gayam mo. Awan ti kontrol tayo kadagiti pasamak. Iso tinang papabigsa iti pakinagam ko. Iti panawan nga awan kayo. Nagsubli ako, anak. Pakawanan na kuma. Nalaos ti panagbabawi. Pakawanan na. Ipalubos mo kuma. Nga ipanagnig ko kada kayo ti panagbabawi. Tata.
Pinakawan ko ni tatang ko, Mr. Lonely. Ket gapu iti daytang inaramid ko, nabukal ti pamilyami. Naragsak dagiti kakabsat ko, kastamatan ni nanang ko. Tarigagay, day diliset agayim ko, amapakawan ko ti amak. Malaglagip ko lata ni Liset. Ta iso tinang bagbaga kanyak, anasken apakawanag ti amak. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Arceli. Pagayam Arceli, nasaya at mat pinakawan mo ni tatang mo. Taday ta ti rumbeng aramidem. Nupay naladingi tinapasama kiniliset agayam mo, imbat tiyan na ka iti kinapudno, nga iti uray ka anuman, saan amabalin, nga iwaksi ti maysa nga ama. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagayam nagpailingad itinagan nga Arceli, iti lalo Cagayan. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.